Hello, in lo dam tlang em. Vain hi sang ni som ni parok. Mars ni som pa ni nga ni ani a. Ka subscriber te viewer tin lo dam tlang em. Chibai ka lo buk vek chawa. In lo dam tlan ka bai se ya. Saklam pang ka veranda saklam pang thil om mi karan tilang ngai lo lutuka. Kan ron tilang ve zo yanga tu na karon tilan tur hi African daisy TD ka ani amo em mai ka ni a hey athin an par athin la par lawa an mo em mai TD hi alo mo em amo chu ai podwara handa pe chonin amoi zo la ni sa hi tihan chu then neu tur te oma kake zung te ar de nge ni ka chuya na rap thla ka pen lei dei lawa hey kyan saklam veranda tia hey African daisy ni lo Jerusalem daisy te ka report po hi allo om ve sep to a kyan mun tina hian ka inda a mania ka subscriber zingami kan thian nu khanin kan ina lo kala min lo khongai em a hi moite ka mun ang chu nei lang nuam iti om mangai o min ti a chan chu ka mun nei te aten ngai to hianin ka thok rim in ka thok pe te ka min ti ve niang chu min khongai ve a mo mun inei zim box ya ma se it pe ang rem sia min tia ngoite mun zim te ka ne tang hian ti hianin pathian khoi na zara hei kem ke ma tho khop te chu ka ne ya ka hlim pui em a mun zau de te chu nei lang te chuanin ka ha lu tu ka ngasin te ka ti fiam thua ka chau thu baro ni chu mun zau ka nei lo la ya mo chuanin hei thi di hi moi ke ti em a moi in lo ti ve ka ringa apot te he fai nalin moi em maya chu in mu chak takin ke ti karon en tir cheu ni chu ni tin to kin om ve ni khai in chung lama jirniam ka da he lam barenda chak lama hian hoi ngai vak lawa he lam pang hi ka kal pui ngai vak lo chawa 3D hi ka da tin 3D lo African daisy pa ngai te le Jerusalem daisy te ka da mo hi ka vi nun dispo ka vi nun kha dispo chu te em ke te ai lian theta ka stana ti hanan lo tha em ta a then daisy hi an lo chuai ve tan mo heng te po ka ta vi te po ka du a ka inda I thod lo mo African daisy hei chu African daisy 3D khani ve thungani chu hei hei ti hianin ei an par put khat a hian an par ning ve re lu tu ka hi mo hi apotani a lan moi em mai a ti hian chuan kan ke lang le ze langa ta hian day African daisy 3D ni lo pa ngai po hi pot lian engin kha podwara kala son man lo hengte po hi podwar liana ka sonanga an ron par than ani chu ka karon status khama in hom ka status te point lo enin ka ringa hengo hi an par trip to an par huna chan moi don lu tu ka mo chu hei munam em mai pang par hian mi ti tima an thu triak te an lo khup lap ta chum ni sai na em hi zana chen tin an lo par le na ma chuan ka red pom te po hi red pom hi heng ho hi a chuai ho an nia mo a chuai hi enge pai zung angai ni chu nang ni chuan phal le lawang hei tiang chuai hi ka pai zung amo chuanin khami ka paya lei tha te kan pe khianin an par hi moi em ta mo
mình sẽ thiam mình ó thì hiền hay thiên về dùng ngay nè chứ kan thian dùng anga sen lar ngot khapar se mo amoi ka tia hi tia anga sen lar hi mo adalup choi to hi chu ti hian ka thian dùng mai ni chuanin adang ron par le na chance kha a in siam dùng ta mo chu wang chuan pai dùng khapai no ni chu hi red pom bi khania mo chon ta hian lai pawng ite po ti hian an lo ama chon hi African daisy ron engza din nge ron parang le tam don lutuk pati pathum pali panga paruk pasip som ni do na par don ni chu heng ho hi African daisy a pink te yellow te mo chuan a white te khania chuan hi 3D big ka ti khamo hi 3D big khan nia moi em mai hi potvar an om hian alo moi big zwala ni chu oi potvar hian om hian moi em maya ni zanda kan thian nu lo lengin ka pangpar khamin ron dora chuanin kan enge mon ni le kan enjoy ve na turania kan pasal te po bike chuak thar ten leya car man tau tak te ke ni te po kan hlim ve na tur pangpar te chu kan lei ve bokang chu tia a soi dik hian ka hrelut to ka mo chu wang chuan nun ti hlim tin pangpar kan khoi te hian engtinge kan ril ru te alo la peng ve ni chu mo chu wang chuan pangpar hi a hlim oma mi ti hlima a bik takin hei 3D hi 3D tun lai chu ka achil topa mo 3D han mo hi ka tilu tu ka chu a thim to tran ani chu khwa hi tuna hian khwa hi a thim tran to a ti hian hei in hu lawatan khan ka du lo ni chu lo nu ve shim ola ka ti a tin jiraniam te po tlema zong ka lo ti lang o ta hian in hei in peisian tlema zong kala nei boka in peisian hi tuyan du ve reu ta phei alo khoro ve le to ni hi tui pe ka ngai le do na chuan kalen cho te po ala oma kalen cho hi tlema zong kala neya kar le akhan ka soi to ang khan fer kan nei do na fera local theu turin kan som chowa moi to kalen cho hi ma chuanin in peisian hi chi hrang om boka hi kong lian in peisian kong lian ani a tuyam mo ni hi po hi tui pe kan ngai tlat ka jiraniam hun po alo thol ta khop mai hei ka astis ka hum sham ania hei hi chu khal ka phal lo ni amoi mamo dik tak chuanin hei bak ka nei lawa ka ui ve ngoi ani a hei lai vi nun te vi nun han tia mo zungan la ka ina salutuk lo ni chu chuti rual chuanin heng ho hi bon hom te aba te kan ni a chuan rose anga par te hi bon hom ani a hi bon hom po hi nang lo ani chumo then chu hi lai mu nei moi em ani ai chuanin hei fish beauty te sibyl homes te chuanin enge s3 te chi hrang chu la om ve ni chu hi tui kan pe sur nge o ka hin ho hian tui hen mamo to lu tu ka hi kan pe lo ka nge an khoro to pa hi heng ho hi mo tui ka pek lo chuan an tui hal tlat wen chu ka ron ti vak man lawa ka buai mo pani chu ma
Hei ho hi te ma zawng tui kan penga zan in a League of Mercy khongai tu pol ho in khom zan ani wang in khom te ka du khuang pu te ka ni wangin hei ti hianin pangpar tui po ka pi tham thum hman lo ni chu ada dai hei khosa uab lutuk lai pangpar tui pek te hi pangpar hian an ngei lo lutuk a chu wang chuan khosa uab lo lai hin pangpar tui pek anga ya hei dania te khai ka subscriber te viewer te ka min lo enthin na alom thu ka saya chuanin hei ka zaraniam hun chu ni a khwa thim to wangin a lang chiang vak lo ni chu in zawa in mang tha vek ule